Dobrodošli u moju kuhinju. Danas vam donosim jednostavan, preukusan hleb od integralnog brašna. Zdrav, ukusan i pravo zadovoljstvo za svaki dan. U posudu sipati 800 g integralnog brašna, dodati malu kašičicu soli i jedan kvasac i to promešati. Dodati 3 kašike maslinovog ulja ili ulja po izboru. Dodati jednu malu kašiku meda. Postepeno dodavati 650 ml tople vode. Umesiti testo. Posuti brašno na radnu površinu i premesiti testo. Ako se lepi, dodati još malo brašna. Sipati malo ulja u posudu i na testo i premazati posudu i testo, prekriti folijom i krpom i ostaviti oko 40 minuta da se testo udvostruči. Kada je testo nadošlo, posuti brašno na radnu površinu, premesiti kratko testo i podeliti na 2 dela. Testo oblikovati po želji. Kad oblikujete testo, prebacite ga na pleh ili papir za pečenje. Pokrijte ga krpom i ostavite ga oko pola sata da se udvostruči. Ako želite, možete nožem zaseći testo, da mu date oblik i onaj lep rustični izgled. Nadošlo testo premazati belancetom i posuti semenkama, zagrejati rernu na 200 stepeni i peći oko 35 minuta ili dok hleb ne porumeni. Svaki dan u kuhinji donosi neku novu priliku za miris, ukus i radost. Nadam se da je ovaj recept bio jedan od tih trenutaka i kod vas. Ako volite domaće ukuse i toplinu u svakom zalogaju, zapratite čarobnu varjaču. Neka vam život bude ispunjen radošću, toplinom i zahvalnošću. Puno pozdrava do sljedećeg recepta od čarobne varjače.